ubu telefone mwese mubuzimye mwabujimije reka nze kwanza bahagasobanuye kwanza abantu banjye ese muri tayari aracyari Junior da Premier Magagari Kibamba Papa abapapa umusinga utari umusigano Nyampinga nsigaye kwanza ndi Miss Giti naje gusanga kazina ka Miss hari amaninja menshi yakihaye kandi kari hit kandi nanjye nkunda hit kubi aya baha on the ropes ako bise kwemera kuyamanika byagucanze byarangiye babyita on the ropes ni sirenga y'uruzungu kumanika amaboko gutsindwa uri kumigwegwe ntimugacikwe bandi mukunda agisiyo my friends nabateguza utubafure twanyu mucungire hafi kuko uyu munsi nimpusha umuntu ntabwo bafure incika akesya Nsengiyumva Faustino kamagereho cyane Nsengiyumva umwana wa Papa Boss mutwe urabinda mukuru wa kwa mutwe ntangira on the ropes bibutsa ko irangira baha Ipman kane umunsi gwa none yaje ese mwamvugiriza akaruru bayi friends kishimwe mumeka okay on the ropes irangira baha Ipman kane finali intambara nyuma na nyuma ya Ipman kano nkati abadiji mwese bakise mutesi sikia umusaza aya kano nkatuye Faizo ati umutesi wanje muzeje supu uyu musaza ahaye benshi cyizere cyuko hit agira nyirayo kandi hit ntigira imyaka aho uri hose wahitinga akangatuye abadiji mwese kabagereho cyane mbibutsa ko filime ari kuwa gatatu muzibona niwo munsi zijya hanze no ku cyumweru ndetse ubu twavuguriye systeme n'amafaranga y'umusanzu yanyu yagabanyutse nagakiri bine ubu ni icyatanu tugusanze nta facture my friend ni Pandagari iyi vision mukora akazi abadiji muryi note muryi faranga icyatanu cya buri cyumweru nicyo musabwa muhabwa ibihangano na filime nta kiri bine ubu ni icyatanu uwo tuzasanga nta facture afite uhagarariye zone yawe nayo yaguhaye kandi waramwishyuye tuzagusiramura nta kinya akesya Nsengiyumva aya kano nkatuye Montana aho imudende Imana imundebera icyoroshye Papa Bango bona ba meteresi baregicara akazi afatiraho abanyeshuri mwese bimudende ndabaramukije nkatuye na Erive Nshuti Dirani aho aya fitu turabo twizadomuranye ari mu rukundo umusaza fitu tunyoni twizatundindira Mungu ichupa mwana ndamuhereza gwe Primus wapi Mungu sengwa gafata ka orange amuhereza amuhe orange buyisinzirire kuno twakunana gwe orange uyimwe ukure intoryi mwisaho uyu musaza ararenze yakuje ibyuki intoryi mwisaho nakina akesya Nsengiyumva aka utira kukibusi nakwirengagije umwe mu maume Nsengiyumva Papa hiti izurya kamonyi sinakwirengagije ngo ni uwo mu gisekuru cya Jado rubanda bazirumenyekanye takuja umusanga atanga ibimenyetso takuja ni Nyabihu saswara takuja ni Nyanza umuganda mure takuja
atuye Nsengiyumva yakuza Imana imundebere bie nawe ni mu gisekuru cy'uyu musaza we na Jado nako ngo ni ba Rwanda rw'ejo ntago ari abasaza okay Nsengiyumva Francois Rwanda rw'ejo ariko uramubona reka kwanza mbanze numike ko umuntu umwe akuntumyeho mukanya nguha filimi yawe iyi ni action driving and language sukuru urumva niho honyine ugana ngo sinzi ngo perime ngo yarabuze ngo perime zugari nkoze inshure 6 ahanganisha wa diru urayitahana uvuye gukorera perimi ariko umwana w'umukobwa aratwemeje pe gute ayiteretse muri parikingi twese turarebana nkata ageze muri demarage ho biba gukosaho noneho abatanga ikizamini nabo baratangara bati wigisha imodoka madamaze ati iki atoya ati nize neza gusa kumbi ngo ubuhanga bukomora muri action driving school ese nawe ndahaza abahiga batsinda mwikubitiro ntibajya bakora kabiri rwose Action Driving School iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo igifaransa icyongereza igiswahili n'igishinwa waba uri umutangizi waba ugerageza bidatinze ukabuzizi neza uzididibuza nka benezo urifuza kujya imahanga tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukinywe nk'amazi Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic etage ya mbere mu muryango 45C telefone ni 0787246268 Action Driving and Language School nyamurangwa n'ibikorwa aya reka ntangire nitonze ko arabundi bugere nka sara murabizi ahangaha rero ndimo ndahunika imbaraga Screen Media Films nabateguye cyane Kibamba muranyumva Iron Bay Phil Deal nabaguteguriye cyane WT Films Wata karacyatangira bakise ku migwegwe On the Ropes ubu ndabizi muri baza impamvu ntatangiye nigaraganya amasakuriza ni ikibazo ese Kibamba maye katavuga tumuzeho kwasama uyu munsi yabaye iki ko yihanganye ntikira mwihangane ntago zirapanda neza ndimo ndapandisha ndizimara gupanda ubundi neza muranyumva mukanya nibwo nyigatamira nikarangira nyine ku maraso karacyari mu gifu mu gutangira hari ubwana byensi ebyiri buri mu mwitozo buri muri ringi ntago ringi ari iyo kwicaniramo ringi ni umwitozo cyangwa guhatana bana nagato nagakuru abavandimwe ebyiri bwana burahanganya gato kakubiswe mukuru araseka aho ndakarumunake maragahonyora seka arimo arahonyora umutaseka byamunejeje kwaza kose aramukubita bakise On the Ropes gutsindwa kumigwegwe kumigozi yaraga kubise karumunake nuko tuyitangiye yakubise karumunake karahwera n'abana ebyiri maze papa ashima umukuru. Now we know who's stronger. Ubone bwo giye tubonye ushoboye abana bahaye ringi ngo bigaragaze guca kamenyero n'agasuzuguro hatagira usuzugura undi karacyatangira na episode yako ya mbere ndabizi zarabahamuye ibintu byose byabaye ya episode kumba ku ruhande abo twatangiye barwana bamaze gukura n'abavandimwe ebyiri umutondo uyu mukuru n'uriya barahanga mu karogi karajya baje bagogerereye hari uwaje n'icyuki hari uwo bagogereye hagiye kurara bahinjiye kare
filimi iraha aje gutura hasi yakuna kucyagiye kurambika bahamutanze kare ni Montana aje kurambika kana bigana ku ishuri Damn, I missed that booty. Yeah? mbanga hakucyazanye You. yakunze umuhumetso akazana gukumbura umva ndaje rwose nkuguhate nkiguhe uwumirwa sigikundi rushanka agiye kumuha cyakeya I got a new pair of handcuffs. Monta teka rwose maze nkuhambire kugira ngo uhekeya utinyagambura kumbe bamuziye kumwica Whatever you like. rwabishingwe Montana rukara we n'icyuki aho ari kumbanga batangiye kurunguruka abantu bose mwisi bakunda kurunguruka abantu bakunda kurunguruka oh mana we yewe ga yewe muri hangana gato kuba gasubiye inyuma zari zinyishe ariko mvuye kuzivuna sasa ngamye n'icyuki kiwe ko bakinjiye hari abamugojereye hakuno byange bikunde abinje mu nzu y'umuntu gutya yewe ga mbega umuhumetso ndabo batuye mwese we Whatever you like. sasa akona kukikamuziye umva rwose baby nge nditayaro uyu munsi nushaka undarana nose ko ntaho bijya ko bidashira twigendere ko boya hangaha nazi ko mu nzu indani bamwinjiriye kana karamuha icya yose unlimited yisanzure karamuha wisanzuye bano bagogereye mu nzu indani banga iki cyarungurutse cyaryohewe kingura umuryango nani kuri mukarage shyira hasi hatagira ubusha What the fuck? ayijyana mwongera Wrong, Biggs? My brother said don't fucking move. atanyeganyega baraziranye bose ni amabandi n'abarara sasa hakuno disi mabeshu makangu ujya kwambara yibereye muri business What about my money? nasa amafaranga yanjye You will get it later. urabona mu nyuma I want it now. cyangwa amafaranga yanjye Dressed. we jya kwambara ceceka aho ngaho urazana karimo kazamura n'ijinyore twakwereka gacaho atwara imari uyu munsi kiradibye kandi akabuza umuguzi gasubira nyirako You better have a good reason for this. mubwire impamvu mungubise mu mwoyo iki Half our product is in fact impamvu nuko imari yacu yafashwe na feds yafashwe na polisi are in FBI nawe ndi watugamba ndetse mwebwe You think n'abasore bacu bafunzwe sasa mugeze n'amakipe bemeze nk'ahanganya muri business y'urumogi Someone in Bruno's family does. nta wundi watugamba ndetse mwebwe muzi imari yacu kuntu igenda go fuck? twarumvikanye muri business ko nta guhangana Boy. nta no guhagatana nta no kuraburizanya mwatubunuje Your old man was talking to the Fed himself. icyo cyo ugasanga ari isu ubikora muzehe wanyu watch your bigs. bitonde tuvuga data His family so dysfunctional. He has got two of you believing you actually brother. sasa avuze ngo iso ariyo wabesha byose Talking shit. niyo mpamvu mwemeye ko muvukana mutanavukana Can't. iso ni umuhanga azi gutera injuga All right. Listen, basi twumvikane Walter said someone be tippings of the feds from inside. cyangwa hari undi utanga amakuru ari indani mu mwebwe akaba ari we ubagambanira Who? yindese Fuck what I know. nyine wasanga arimo sinzi gusa arimo ntabwo yabura It's like a rat. Okay. urabizi ngo nta nduru mu ishyamba ivugira ubusa Shit. I don't fucking know. bakeneye amakuru y'abagambaniye Not us. Don't fucking move! bakira ko mbakukiye hakuno gafite imbunda Guns on the bed right. ninja afite hakuno imbunda umva ndabarasa mugire izanyu hasi vuba vuba karabatunguye bari mu byabo barahanganye we imbunda abaho nyibona aba ni abavandimwe ntabwo yakora ikosa Here, sweetheart. You urabizi ntabwo imbunda ikina imbunda ni akantu gato ariko iyirashe iraremera we nawe hasi sindi sheri sinkuzi twahuriye migina jya hasi baragatuka ati fuck you Can't pick him up. ikintu gikomeye cyane fuck you aha sasa bose anga shasa amakofi yanyu nyabona amakofi vuba kagiye kubacakaza nago makanguzi kina nago makanga ikina ibacakaje bareba umwana bakorema akazi yaje gushaka ibirayi by'umwana mu rugo ya yifitiye umunga byaye kuri mpanumva akeneye kumutunga abakira ngo basamye nice piece. nembona yabarayijanye
wa business abo ninjaga bacuruza urumogi bari bahanganye mu byabo Kanyama yicaye hasi Montana baramutesheje yewe ntakeza kininja kabisa ininjira bakosoye bari baje gushaka amakuru none ininjira baswari amakofi arimo perime n'udufaranga twibanze twagatiki n'abarara gusaka barenzeho baraseka kumbe Mukarage ntakina kirabura Montana ntakina Mukarage ntakina Mukarage barabangutse nami kino spia shira hasi zarerezi bamuzi baramutesheje bamwambuye ininja baramutesheje ntakina ni Mukarage ntakina nami kina cyane Max on the ropes kumigwegwe mwana wariye nyumbati ntakina Nyarwanda ntakina ku bazungu rekaza bagondagurire ntakina mwende mu berendombe ntakina n'undi munsi bitonde baramutesheje reka azabarutse. You want some more, John? Dukomeze ukeneye ko tugira Yohana John dukomeze yacungetonze avayo abavandimwe ebyiri Mukarage ntakina baramukubita batangiye guhunga bamukora amatwi atangira guhunga bamukoza mu matwi ayo wigira ni ibiki cyaremeye for messing with us. Kudukinisha no kubigenda. Now tell me what I want to know. Sasa duha makuru. You want to know? Mukeneye kumenya. Talk to your daddy, you fucking pussy. Mujye kubaza iso arabatuka. Yewaga mwana we. Rina kina. What are you gonna do if he finds out? Na kina no munyazi warakari Burayi. Nako si Burayi muri America. I'm sorry. Bimushenze yarabikwiriye. Sasa bateje intambara muri business abacuruzi b'urumogi. Byonyine bumvikanye ko nta uhangara mugenzi we. Amasoko baragabanye. Bagabanya amasoko none tayari bateje intambara bakubise umwe muri bo. Nibwatinze. Amasaha ari icuma. Urabizi hari abaza birangiye bo muri Amerika nyamuneka. Bo baza birangiye. Sasa no kwa muzehe. Imari yabo yafashwe papa ngo yakono ku ruhande. You were the toughest fighters I ever raised. Koko muri ndwanyi penalty zibana banje sinarenze. Every time I sent you in the ring I was afraid that neither of you come out. Yako gusinanga usanga mwembe uko muhagaze ntago muhomana abagabo bazima bagaragara. You came out stronger. Mwarakomeye pe gusa ntago uko mukora ariko umuntu umeze nkaho yobo yakora. And Bruno, You're the one who's urushi wa kigorjiwe. Ntago mukaza bahangana barwana. trouble with us. Baraganira bakumvikana. I just thought the family needs to show strength. Muze arashaje afite ikibazo byinshi yamara gupfa. Uzamusimbura. Disrespect us? You're supposed to do as I say. Umva we mufite kunyubaha kurwana simbishira imbere. Hano turumvikana tukavugana nk'abagabo ntabwo turwana. Isi y'imihini yararangiye. Turi mu isi y'ibiganiro. The FBI. A rat in the family, and now this. FBI muryango gacira wuhiga none sasa nudure muteje n'indambara ku ruhande. Polisi irabahiga n'abagenzi bacu ubwabo none tugiye guhangana. Who do you think they respect? Yesu ngo abantu bazuba handi ni musigara hangaha. Wowe bazakubaha. Nimba urindwanye ikigoryi abo uyoboye bazakubaha. Ku Rwanda nta bitekerezo uraho gusa. Nta ide uragasanzi de karwana gusa. Muze yarihiba. Abana yareze ni indwanyi pe ariko mu mutwe ni ibigoryi. Mu mitwe na amavide. I've decided to formally make John my Nafashe umwanzuro ko John successor ari ugiye kunsimbura umuto. Tomorrow. Kandi ejo nibwo nzatanga itangazo imbere y'isi yose n'umuryango wacu. Njyewe ari jye mukuru. Yego. Njye mukuru rwose business nayizi wamaze. Ndabizi umva. Koko bwari anyobore ambere boss wanje njye mwubahiye guzamwubaha. Niko umuryango uhagaze.
Whatever you say. ntacyo ndabyubashye papa nushake noneho kirivumbura kirasohoka ni ikigoryi n'indwanye nta bwenge umutwe ni harahubangana ni ikidebe Strong, but arashoboye kurwana dangerous. ariko ni mubi cyane They get you so far. musizanganga yobora umuryango yawe mara wose awusenya mbese ameze nka twa twukibaha ubwiza nta bitekerezo Good balance. we ni indwanyi ariko ntabwo afite ibitekerezo I'm relying on you, John. nkeneye ko ubalansinga umuryango wacu John His family. kandi nizeye ko aho ntari uzahaba neza umuryango uzawugeza kure ni umuryango mugari business nyinshi bakora amafaranga barayafite bakora business mbi ni nziza All be for nothing. we nk'umusaza icyo yavunikiye mugeze mwanza gisigasire ntakeneye ibyo yakoze Contract. bishire nk'umuyonga Get the fuck out of here. ngava nawe ahangaha agenda utari ikigoryi ararwana ntunamufate ngo nuko ari mukuru wawe muze yarihebye ibyo yavunikiye biri gushira reba Well, that's one way to go. Detective Stern. kumanga hatari bafande barahageza abantu barwaniye abarwanye barazwe muri uyu mujyi n'abarara Wow. umwe bamusanga televiziyo zimwe za mugongo bamutemeri zimwe za kera Holy shit. uyu ni umwanda do kandi wera none ikigutangaza It sure is, Paul. No forced entry, no shelter. ntawaciye umuryango nta barwanya ngo birinde ibintu bibi bikaze Investigate my crimes. ze ngo binjiye hakinguye So what's the point? Well, the point is, the manager showed me some surveillance footage. banyeretse amashusho y'uko byagenze nyuma y'uko bamaze kuva ahangaha amashusho ndayafite do Yeah, ni Yohana na Lee just look into it. abana ba wa musaza On between Bruno and the old man. hagiye kuvuka intambara hagati ya Bruno umuryango we n'umuryango wa muzehe Can do it. kandi amabandi mu mujyi aba yahanganye ni ikibazo sasa ku ruhande barishakamo umugambanyi ninde utanga amakuru hanze kuri haduyi w'amabandi nkanga ni polisi That's exactly what a fucking rat would say. iyo ugambanye nuko bigenda n'amagambo uvuga ni nkango nyine n'ubundi uvuga nta mugambanyi ubera ko yagambanye baramudishe badiha mugenzi wabo bazi ko byanga byakomeza nkamugeza amakuru muri FBI ni mugenzi wabo hano indani uwo amakuru polisi ari muri bo basubiranamo bakese on the ropes ibijya gucika bitangira mwese hagati muhangana bitangira muhangana hagati yanyu mudahuza John ibi ntago wabikunda zafi ya mukuru we guhonda mugenzi wabo ntago ari byo You know he wouldn't. dushaka amakuru yuzuye aho ujya tumuhonda gure tumushaka amakuru kumbaraga ntago bikwiriye oya vafite kumukupita akavuga mwana te ntago nemera ko umuntu yagira ikintu cyacyo ngatubwira tutamudisha Get the truth. niyo nzira yacu y'ukuri ukubona ukuri And you know that. kandi rwose wanabizwe ko bigenda sibyo urabizi kako nakicanye nakagome baravukana n'abana muzehe yareze ariko umwe niyumva Wait, please. It's not me, man. I fucking. rwose ntago ari njye rwose ndarengana Why me? naumva ariko sereka The fuck would I do this? John, tell him. so kera nawe nabikoreye iki barasaba ramemba basangaye nimba ivuga ningamba nungukira hehe Knows who the rat is. umva we Shut the fuck up, Ricky. wait chika Ricky kamuvuganire Not like this. umuhonda siyo nzira bakiraho tayari hari abaje bakiri mu ntambara zabo hagati muri bo haje Bruno wa mukire bahondaguye umukozi we Montana mukarage batayeho cyase kuri ni ku mutwe n'amabandi nibakanyisuka amafaranga barayafite Backstabbing pieces of shit. sasi zimbwa inzerere zankubitiye umukozi mwamuhoraga iki He's gonna explain to me how to. wonyereke mwembi nabikoze vuba vuba tujya hanze tubikemure nk'abagabo It's ours. For all we know, you tipped them off. baracyashinja yuko batanze amakuru muri polisi niho bagambaniye Two fucks into some sick bondage shit or something. ariko muri abasazi ni iki hagati yacu ubwumvikane twagiranye nuko nta n'umwe wataka mugenzi we You owe me retribution. mwayakoze rwose mukamundegera ariko mumubwire mwembi ndamukubise This. mbanza nanjye muhane bihwaniremo filimi iraha none ahangaha mumubwire wamukoze ndi muhane bihwaniremo hagira uwitanga ahanwe What my brother means to say is, if you have a problem, you deal with us. ntabwo bavangane bitanga
nimba aje ngo bahangane nazamura imigera asige bahangane ntago bimera kwitanga umwe muri bo ngaje guhanwa. Go fuck yourself. Nuko Go fuck you. sasanga harwarirwa umva nabi nabukoma umukire akomye ingagari yakomye ingagari amuvuna izuru n'amikino amuringaniza agasaya amushenzi we mutugamba rero no kuzana akagambo Yourself. we nundi munsi twagamba niwe ngo mufite amakuru yawe dushyira imari yacu stupid Garcia amutuka nyine twadututse kabana batangiye gusirimuka nitwa stupid nitwa imbecile Next week's exchange. nitwa laptop But theirs wasn't us. inde I suggest you ni imbezaya mu cyongereza imbezaya you can go now. ngaho genda toka hoshi nundi munsi ntago turi kuri baranyica yawe Suckers. arabatuka aratukana abaha twa fuck you twinshi paka yuzuye du fuck you twinshi cyane kabisa kumbe ini ntambara tayari rose bakise kurangira on the ropes bwatinze John arimo gutaha birutse yahawe inshingano agiye gusigara we umuryango wabo. I was expecting at least a phone call. Banga hagenda. Yeah. Your boys got picked up by the feds. After rwo sanga polisi wishumi. Narinze muri bunyitabaze ko babafatiye abasore banyu. Kwera be no kumenyesha. Do you? Nta mpamvu ko zikora kimwe cyo yakimwaro bikoreho. Nothing you want to talk about? Sibasa bakene ko tubiganira nk'umupolisi ngende ngira makuru nguhawe ya. Watch your back, John. John uchunga umugongo wawe. The back of my head. Watch your back, John. Achunga umugongo atitonze. Bari wanted. Urumogi rwahagurukiwe. Bagiye kuba kukumba. Bagiye kubasuka Rwanda namo. Ngo. Bagusanze curuza injaga muri iyi viziyo. Bagusiramura nta kinya. Nko gusanga umudigi utatanze icyatano cy'umusanzu muri iyi viziyo turimo. Na facture afite. So wakwitwaza iki? Filime zavuye ku 2004 n'ibihangano. Dukize kweri ku cyatano nayo nimwe yatanga koko. Kandi mubona filime kabiri mu cyumweru kuwa gatatu no ku cyumweru koko. Tugusanga nta facture utatanze umusanzu w'icyatano. Tugusiramura nta kinya abadigi murumve. Uhabwa ibihangano byose kuwa gatatu ku cyumweru man. Kumbe disa kwande Johnny afita kuki bakundana. Iyo nta kazi afite ajya magenze gusura shusho. Mbese aba nka Dirani. Iyo abonye agahenge. Let's take it again from Ajya gusura Sweet Heart wiwe Mama Rihanna. Mana, afite kibongari. Gifite n'amatuza. Ready? Ubanza gifata n'amasegonda menshi mu kazi. Buki bwa bwateye imbere mu kazi. Akazi nango murakumva. Uzukuntu amabogare twagowe. Babazi ngo ibogare yose ngigira amasegonda menshi. Kandi distrarengana. Amenshi ni 17 andi ukeneye ngo hatekawe. Idisanga kuki ka Johnny karabyina. Yeah. Ni gakondo si wabo. Ubonye anga babyina nk'abasazi. Ese ni mwabona umuntu w'umunyarwanda arimo gushakamba. Atabizi. Abona ameze nk'abajya ngo wasaze. Cyangwa iyo umpagana abonye abantu barimo gusirimba. Abasa nk'abasaze. Sasanga nyamutoza mugenze kubyina gusa mvuye munsi ndarushye. Ntabwo mbishobora. Sheri oya. Ufite kubyina ukabimenya urumva kugira ngo bikunde no kuba ufite kumenya ukuntu bikorwa. Amuhatira kubyina bari mu rukundo. Mbese kwa kundi Dirana hatira Sweet Heart mikrofoni. Mama Riha ufite mikrofoni ukayivugiraho. Kugira ngo akazi nkuru zagakunda ukamenye ukuntu gakorwa. Uzaba nkosorere. Alright. Ngaro tangira. Nuko bigenda do. Ewe data we. Arabire bakoboyi n'umurara. Here. N'urukundo. So. Arabizi ngo urukundo rukora byose. Arabesque. Yewe urukundo si ikintu. Come on, you were getting really good. Nta rwose gira vuba avanize kuri bubibasha tangira. Genze ni keza. Afite umukunzi w'ikirara. Akaza akora n'indyango rye. Yewe do. Ese ni nk'uwambona niba ndabyina gwaragwara cyangwa shoki. Yewe we. We might need to work on your balance.
sasa ngo umenye kubalansinga umubiri wawe ntugwe hasi Take your socks ni off. wizengurutsa ntugire isereri Or sasa murarukunda amayoga yewe data do hano gorore n'akarenge sasa mwene nk'ibi ibaze ngeragiye kubyiga ngo ngorore akarenge yewe ga hari ibirenge bitagororoka or I can get you perfect. mwene nk'iki ngiki cyanjye mana we abandi bana bafite dusaba ko urenge buto buto buragororwa naho se nkanjye iyo magase mu bandi bana bameze nko gushyira ikamyo ya hoho hagati y'utuvatiri Neck. ngaho urambura ijosi ugira ibitugu byawe umuhumetse inyuma yewe ga rukundo yewe rukundo ubwire ngo rwana nibyo byo ido aha ngaha n'ubundi honyine yumva umurara ewa nano ubundi gutyo yewe aha niho honyine yaminiye naho ibindi reka nuko murushya wanamugoraga kumba ku ruhande Mean right hook. mbibutse hari ugambana sasa myiza kuno li aho ari yazanye nkuru muri bagenzi be papa agiye kumubunuza The least of all. kumuha umutungo ayobora umuryango ntabyumva kandi rinindwanye we anazanga amugeze gupagasanga ashaka amafaranga ku ruhande arwana ku mihanda ariko bwarwa nanga nagatekanye muzehe kabisa agiye kumbunuza kuko nuko unsuzuguza umwana navunikiye umuryango business nayikuriyemo nakoze byinshi kweri banteze kuko ruriya rwana peru unyobore sasanga nava umwiryane mu bana hana bana baramarana we nindwanye ku mihanda ararwana niyo amafaranga yavana we mbese ku rwanda byumva cyane niyo mpamvu muzehe yanze agasigarana umuryango we nindwanye adafite ibitekerezo afite imbaraga pe nindwanye ni akazi yikorera yavukiye gusekurana Come on, let's go. bayo mwereka se ngwena barakurase rasi zana ahangaha ngorora agasaya nkaringanize kali nindwanye nakihambiriza yehe babetinze ubanza uyu munsi bigiye kubinyatsetu bakise on the ropes ku migozi gutsindwa gusenyuka kuyamanika nimwe bavuka razivuna na mikino na kagome kamuvunye urubavu ko yiberaho niyo mpamvu na famille bamutinyira ko ari indwanye gusa ariko nta bitekerezo That's tough as bricks, huh? amushenze yatanyisha kumenyera sha hazengere bene wabo senje Set up a meeting with Bruno tonight. sasa jo mugenzi wapange wale na Bruno iri joro. You want to learn about the business? I'll teach you about the business. But for tonight, I want you to wait outside. 'Cause I gotta talk business with these moves. Yes, that's what you bapanga. Think you can do that? Avugana na Bruno. I have bodyguards, Bruno. When are you gonna let me sit in on this? You know, learn the business. Can you stop being a little fucking shit? Where were you when this happened? Huh? Stop fucking around. Kubanga nyese Bruno aho arafita kuno umwana wiwe. Understand? Yanga zamusimbe gusa ikigo kinano nawe yitungiye. You want to learn about the business? Nagusiga hanga bakangubitu nahanga gusa ugaramye urya amafaranga yanjye ikigo kigusa. Bose bamaze gukurana abasaza. Ariko abana babye n'amadebe. This is unacceptable. Period. What do you expect me to do? Hand over that rat fuck Lee so I can pull. Yaje hakuno kwa mugenzi waganire nk'abagabo sasa. Bruno, it's not that bad. Umwana yamukubise mva ariko se ko base oroshya gose rega ntane cyabaye kirenze. Sinimba yaguhonza akantu koko koroheje. Kwere bigire beef ya daje nani kibaye. Kitabaye mbere hose. It's not easy. Being strong for them, my boys. Avuga ati rwose ntago Lee yoroshye. Lee bose angara abagura n'abana bangera bagura bose nyoboye. Bruno. How old is your nephew now? Nasa makuru ya mwishwa wawe. Old enough to stop fucking around. Nawe nyine ni ikigurya aho gusanga afite na kimwe amaze. Yewe n'ibyabo buri wese twese twarapfushije. Imiryango yose irataka. Abana bose ni nka Diye, ni nka Inkidinki, Erive. Twataye wanzira. They're already falling apart, Angelo. They have no respect, none. Bano bana bose baranga nta cyubero nta kintu gwazo n'umuryango. But those boys are yours. Ko ugenderwaho. No, Angelo, no. Cyane ko rwose no bano bayibona ibindi byose bimara bizima. Lee's a bit of a hothead. But I can't give up on him now.
ati rwose Lee yemeze nk'ari mukuru gusa no kano kanya sinamuhanga ayobore Learn the ropes. ndahereza John abari gukora akazi So, ko musigiye ikibuga akazi kacu kose kapfa kagashira is dead because of them. You have 5 of yours going to the big house. I have no product to move. You have a rat talking to the feds. ufite muri wo umugambanyi uvuga amakuru hanze akayatanga umvugira ngo business yose yahagaze sinatanga imari ko natanga imari hanze bamvumbure ko mfite uturimo Yeah. mushake Good, huh? muze arashaje nta kintu mugeze yakora ararushye Why don't I just buy myself a fucking parrot? arisaziye bari mu minsi y'ibibazo ntago akibishoboye All I'm saying is, icyo mvuga ni a loose cannon, once tamed, is a valuable weapon. You can't let him get away with this. No, no, no. He won't. aho bigeze gusa ngo bahane uwamukubise nibamuhana nibwo mugeze mira ko basi amahoro yataha cyo yacyamaganye maka bahanye umwe mu bana bamukubise nibatabahana nabandi bose ntago bakwigiraho muze arashaje Was a good kid. asigaye akorora agacira amaraso Man, Angelo. But if you leave the family to Lee, I don't see how I can keep the peace. ati rwose nakubeshye Angelo muzehe Family's going to John. nusugira umuryango Lee nawo tuzajya See, ndetse John ugiye gusanga ngo asigara ameze nk'aho yoboye n'umwana muto aramukangara cyane amutinya niyavuga imbere ye John umva is stronger than you think. John arenze uko bitekereza akomeye oya No, Angelo, no. areka ntabwo bibaho naho byabaye nuse urabyanga ukora iki wahangasa kuzasigaje iminsi mike yo kubaho darikomereza saza byamucanzi by'abana be Would you get off that fucking thing? It's time to go. It's for you. Who the fuck is this? kumbanga ari umushaka bibutse Lee ase rendezvous ariko basi yavugisha Bruno baganire bapanze guhura nimba muzagiye guha John akazi Lee agira icyo akora hakiri kare vuba vuba byihuse yajanga bapfukane yari yamujwe ibuye kano kanya aramukeneye Bruno, how's the eye? Bruno amakuru se y'ijisho ryawe Right now. amushenzi waramvunye ubonye nanakwivugana fanya yimbunda Watch it, Curly. we mwitonde ahangaha twabatanze kare yamuzanye aho yizeye baganire nk'abagabo najye kumukanga I've got nothing to discuss. ntacyo rwose njye mvugana nawe Prick fuck. aramutuka I should be talking with your brother John. nakwemvugana n'umuvandimwe wawe John I hear he's got a better shot. ndabizi ukameze nk'akurusha ubwenge kandi ugiye gusigara abayoboye And where did you hear that? babivanye hehe Little bird told me. erega byinshi mba mbizi umusaza aba yanambwiye Blow your fucking head off. Go ahead. umva yamurasa ngaho ndasasa Morning. ndasa ubikore gusa ejo ntabwo nawe uzabyo kukiri muzima aje baganire bageze bavugane nk'abagabo nimba agiye gusigara uyu muryango agira uko amufasha uyahwari azi ngo byose Imana yarabikoze ntazi ko mukuru we atangiye kumugambanira yaje anakukike Jeez, I didn't know you were so. ndabizi maze kuba inshuti mumenyeranye mbese nyine mubanye neza You don't know about. hari ibitihutirwa gahunda zo kwinjira mu nzu itavuba vuba urambika zirashira You moving in. I don't know why you're still living in this dump. hako se akazi ukora ko kuzakavamo vuba ngangiye kwa nakavamo gusa ntibyoroshye akazi mgenzi ko kuba akora business mbi akavemo kubwo mukunzi ntago bazabyara umugabo hora higwa na polisi So, none you tell me what's running through that uzakora iki of yours? business uzakorera iki vuba nga simbizi byanshobeye I was offered something today. gusa uyu munsi bamaye izindi nshingano zihambaye What do you mean? gute se kandi iby'iki baguhaye ibiki Jesus. bamuhaye inshingano oya mana Yesu we ntabwo njye nabyemera I'm not going to do it. bamaye inshingano nyobora umuryango No, yeah. oya bivemo oya ntabwo igihe kiragera sinabisiga baby Right. sawa Look, I just need to figure out what. shusho nyine ndacyapanga uburyo ki nabivamo Oh, no. So ntabwo se kuva ryari upanga ngo uzabivamo uri mubi overlord for you.
iyo akukika kifuje ko bagenzi ukora ikintu ku mbaraga nta gahenge wagira. You promised me you were going to move on from this. Wayambwe gusa ngiye kubivamo bireke tubone tubyara abana nge naye turi kumwe dutunje dutura ahantu mu cyaro dukore business isanzwe. Yes, mfite iki mbwiza ukuri. Ndemo mfite iki nta cyo mfite magazo nk'umugabo nta gasambu nta ki nta na laptop mfite gusa ndaho. Nani pandro niguriye tse ndizo data yanguriye. We've talked about this 100 times, John. Barwose John kangende twavuganye kenshi gusa hanze kunivanya digende. Karivumbuye. See you later, okay? Ngaho bye. Nana ndakasho nambabaje. Wanze kuva mu kazi kabi. Karakomeza. Nimba ari ikintu cya mbere kinezeza niya kukikivumbuye. Hano hanze no kuntu byandagaye mana we inkundo. Hano hanze zirahari. Nukwihitiramo. Inkundo rwose hano hanze ni nka caguwa. Nuguterera hejuru. Ugahita mu rugo ushaka. Ziragurishwa ku Kimisagara. Kwa yakaryamye mu cyakare. Mu cyakare saa 11 za tondoni. Yeah. Yeah. It's Ricky. Niriuki uguhamagaye. I don't know how to put this, but Gire vuba vuba baramushaka byihutirwa. Niki se? What? To the old man. Ni wa musaza wacu muzehe. Dead, John. Yapfuye. Muzehe arashaje. Yarasigaye akorora akaruka amaraso. Yaciye isheni. Bakise on the ropes ku migozi. Cya gihe baba bakubambye byakomeye manitse amaboko. Wemeye utewa nanga muramfite. Muzehe arapfuye. Otuzi nka Lee. Impamvu yihanganaga nuko muzehe yaragihari. Noneho umbwire nka dafite basi n'umuvugiramo arakora ibingana bite. Araje ikibuga cyose akibunuze. Still can't believe he's gone. Muzehe aragiye baramusezeye. About me? Nyine yabone undi hejuru yaguhaye ngo yobore maye aha abandi bana. Truth is, kuri ni if it weren't for him, bakundaga muzehe mugenzi bahangayitse kubera we. still have you, brother. Or should I say boss? Ndetse ngagiye kuba ari we boss usigaye. It's a nice ring to it, doesn't it? Zengo uyu munsi ugiye kwambara ikamba. Musezera asigaye zo tujye kunywamo dusangire nta kundi. This is a good opportunity for us. Habwo rwose hangana amahirwe meza kuri twebwe mu kigo rye. Muzehe kuba apfuye kigize Imana. Hari ibyana nk'ibi ngibi usanga isi yaranze guca ishene ngo agisigira umutungo. Ugasanga cyane bakivuga ati muzehe afite imodoka, afite amasamba abiri, afite n'umugore mwiza. Okay, ntacyo. Barahari abantu nka Jado. Abari bavuga ati muzehe sinjye uzabona umunsi wundi yaciye ishene ngo nkwereke. Nenjo inge kila kintu. N'inkweto zasivuga tuvaziya nkweto nzahita nzivara. Ewana. Icyama gapfa vuba gusa. Abakire baragowe. Ubugira gusanga umukire agende. Sasanga bagiye kumugenza gutegura party. Banywemo. Bakira perezida mushyashya w'umuryango. Ko bakerekeye bagiye gutegura umunsi mukuru. Nicyo liki muraje shinga. Ariko ntaga nezerewe kuba agiye kuyoborwa na John. Sanga bimwanga mu nda. Twabonye Bruno atangiye imyezi kumukomangira ngo babase ko bakorana. Nafundi ikibuga cye. Yibutse mbere hose. Bapfaga byinshi bya papa. Bapfuye kenshi mugenzi Janete ya muzehe. Wazayisigira. Bataramumenya. Mujye muri ringisha. Nimba mutubana hagati yanyu mujye muri ringi mukubitane habe muhubaha mugenzi we. Papa yarashoboye. Abana bajya hasi bagakubitana kugira ngo basi utsinzwe. Ibahe mugenzi we. Kumyanga aha itegeza mugenzi ku musaza amuha umwanya. Haza umupolisi mushuti we. Quite the week. Amakuru yabagera hanze. Hari icyo amuzaniye. Have you given any more thought to our discussion? Sibyo twavuganye dutekerezaho. Are you enjoying being the big boss now? Wenda ko muri boss ungugiye kubyishimira ate hoya. I know, I get it. Ndabizi ndabyumva. But pretty soon you're gonna have to make the tough decisions. Savanga jya kufata imyanzuro ikomeye nk'umugabo kandi live for so long.
utavugirwamo kugira ngo urebe ko basi ubuzima urimo bwazaramba. I know. Ndabizi. Nta nama ya polisi nkeneye. Namukureho inama ze ko bakerekeye. Bagiye muri ambiance yo gusezera umusaza banakira perezida mushyashya. Sasa umunsi nk'uyu nguyu wo kukwakira hari benshi baguhiga. Hey. Doing something else? Hari igihe bagatendo. I mean doing something else. Like what? Driving a taxi? Arapanga igihe ikintu yakora kano kaza kavemo ntazi n'iki yakora byamushobeye. Se wakora iki kindi? Nta mashuri ufite. Uri gisampa papier kiraho wakora iki? Waba mukorodoniye. Watwara tagisi vuga hatiri mbiri cyo wakora niki? Kano kazi yagakuriyemo. Ntazi ikindi kintu yakora bayakavuyemo. Nakazi ko gucuruza injaga. Babonye hanga bambaye rwose uvuga ati doredo aba nabayobozi bakomeye bakora ahantu muri biro kabisa pe. Kandi bose nabarara bari smart. Bamuteguriye party. Bahamagaye hako n'ibyuki. Nabizi muri iyi minsi muri party ntago abenjoyinga babura. We upfa kugura byeri zawe ugategura igiporezo abaryi ntago babura. Abavumyi basho ntago babura. Utuma abarara mu nkorero basi haza nk'ibyuki nka veni hakaza 40. Iyo tumije amaninja veni haza 40. Utuma inkidinki uti erivinga nkorera akazi wenshaka gusanyira amaninja wizeye we na Montana mumene bakamena mudende kirasi nk'eshatu nta mikino. Sasa ko yakajanga aha ntabwo yizeye afite ubwoba arabizi ko natitonda baramurangiza. Baje kubakira n'abana ebyiri nawe ndebe ko nuri yishimye wagira ngo muze yari yaramurambiwe. Angaha bafite n'ibikoresho ntago baje imbokoboko kugira ngo utanywa nyinshi ngo urambirane ubanza kuzisegura. Babahaye imisego nabahanga mu kunywa mbese kwa kundi ugurira jado icupa rimwe ry'akabyeri akabanza y'umugati sandwich kugira ngo nyine zipande vuba vuba ntagorane. Sandwich imwe kuri primunsi imwe ewana musaza arenjoyinga ngo anywe amakazi ya 3. Babahanga udusego babaha imisego afite ubwoba. Ni paracetamol wabanzayo. Paracetamol imwe irapandisha akinywa zirapanda nuko bigenda mutwe uzamenseko uzamenzogera bino biricanga buri bidahari. Nuko kenshi muzinywa ukarakara ngo bagusuzuguye zikakosha mugeze ngo bakumenyereye basuzuguye baguciye amazi. Niko bigenda. Niyo mpamvu n'abasinzi kenshi bakunda kurwana. Hari igihe uzongera kuri kontwari ukumva barango bose bakumenyereye bagusuzuguye bacitse amazi niyo hava intambara. Yari kontore nk'umugabo ntiyapfa kuhubuka. And my brother. Wena muvandimwe wanje. A special welcome. Ndetse turamwakiriye. Bamuhaye akanini karimo ikindi kintu. Suku ubusanzwe zimugira. John. Tungwemo kubwa perezida mushya Yohana. Kuba mwa mari kure. Bamuhaye kinini cya dubure. Baramudubuye mu bwonko. Barasakuza arahaguruka serera imbere nabi ntameze neza ibyari imisego. Right after I take a piss. Bamwongeremo kandi kantu. Sasa kuvuga n'ijambo niriva mu bwonko birava kure kumbe tayari bamupangiye my friends. Yikora koza ahantu hose banamwibye asigaje telefoni yonyine bamaze kumusopa imbunda ntago ifite imbunda agendana imbunda ye wapi ntago ayifite aza ku ruhande
ahari umwe bahondaguye ngo ni Ricky w'umugambanyi. Zanga banza kandi nakagarure. Bitinze mu nda biranga bigateza ikibazo. Yarabigaruye. Hari ibintu unywa bikaba nk'akanyanga. Kanyanga y'inyoye byose niyo waryama. Ejo ubyuka ikikurimo. Buriya kanyanga yakwitondeye. Yagutera hangover y'iminsi 3. Kuko yo igusigaramo ntaho ijya ikiri mu mara. Ikiri mu gifu. Iguma kuri network. Irakora pe. Uguma online. Yewe wayinyoye. Sanga bakora akazi. John ntago bamukeneye, abarinzi bose bari hasi. Abari abarinzi be bose babahaye ibintu bimwe, babahaye kimwe do babanze basohoke kugira ngo asigara hanga hasige bamukubite bitonze, amanika amaboko bamushyire on the ropes. Hahandi uvuga utahanga handemeye abasa yabanje kubiruka basubira kubanyuka mu nda ye. Ubundi ku muntu w'umuhanga ibintu biba byinshi mu nda usukamo amazi menshi ukabigarura ukihagata. Kwihagata no kwitera intoki. Benshi ntago bamuba mubizi muzo nyine ngo guhagatwa ngo ni iki. Guhagatwa nuko nyine bigenda. I'm at this party. Are you at the club? They ordered these drugs. Sasanga yende muri buwate baby. None nanyoye ibinini baby ubwo simeze neza. Nimba nashungurira Sprite ndebe ko nabirenzaho na Coca asicyara mukopo. Aransindera hiyimuga. Je nyoye akeneye kuvanga hatahe aje kwa shiri. Kumbe taragenda bagenzi be. Tayari bamupangiye. Bamwizeho. Bamupangiye. Bose bapanze hamwe na Lee. Bapanze hamwe na Lee. Bamupangiye ntago yabayobora. Ntago yabayobora. Ntago yabayobora. We ntago bamuyobora na Liam Jones. Johnny bari bazi ngo bamuhaye arabinywa kumva avuye kubiruka. Avuye kubigarura. Avuye kwihagata. Arabigarura. Avuye kubyihaga. Birasohoka. We! Barapakira. Yumva nabi. Akazi kabo ni indyango rye hasi. Akazi kabo ni indyango rye hasi. We! Yewe. Zinzarereze n'ubundi. Nizaza mwubaha adatanze ikigwa. Ntabwo bazamwubaha. Yaramusomesheje. Amira nkeri awumira uko akabaye. Ndangije vuna ijosi nacaka akamenyero. Mugambanya apfe. Utemera ko muzehe yavuze. Baba amesema. Sasa Kamanya kamenyero bamwise Johnny. Mucyo arawumva vuba hano mucyo arawumva. Mucyo hasi. Stupid bafure arabatuka nawe Yosefu vanga uruzungu aruvangamo natundi tunyanga kange adversary tekinike zadutse zo gutukana abantu bakanga. Look at you hard disk. Ukabakanga. You stupid. Zokwasi nka laptop. Mwana ararenza zo gutukana mu ruzungu. Tarukareba nka development. Taragira wajya Dani muri karabu na mikino yari bose nabagambanya benshi. Abakozi base bari bamwiteguye. Kagiye asigaye yirwaneho uwumwe. Bamushese target ari nayo. Come on.
nta muvande tugende ntazi ko yeruwe mugambanyi. Bruno, what a fucking piece of shit. Basotsanga abagose mbabana abagambanyi nibiki bigoryi. Bavuye kwa Bruno. Cya gisaza namenye ijisho cyungu cyatangiye kutugenda baramubeshya. To get out of here. Vanga tugende. Nazi ko Alili umugambanira. Bari bo bagenda. We azingo ni Bruno wabikoze. Ya bindi ubwira mwana ngo akubite uwo yanga agahonda guro basangiye. Vanye yimbunda. What are you doing? Ura mubiki. Bunda. Has. Yamurashe mu ibondo. It wasn't supposed to happen this way. Nagaruko byakagenze. Waguhaye kuyobora yateje ikibazo. After everything I did, he picks you. Byose nakoze nakwigisha nageze kuko ahitemo wowe. Narimvunye nari kuko kwereka ko ni kingi cy'amhembye muzehe. Akundutishe. For fuck's sake, give it up. Yemere katsinzwe asezera ikibuga. Adasezeye kino kibuga arapfa. We petit. Uri muto kandi nta mwana unyara hafi y'ibara. Amwambusha nete yase. Amwambura chain. Ishene. Arikomereza. Amusigara uwo gupfa. Gatenza amasari icuma polisi gusanzana napfiriye abantu utanapfuye utanga amakuru. Haraba konyaguriye muri toilet icyo ni ikindi kibazo. Badisanga this sweet heart wiwe kashushu. Mushukunzi yananda akashe ngiye gose ngiye kwimuka muhungu mu ngende mvanga. Aba nka kerere. Sheri wa Fab. Ukwa mezanje. Yahungiye Muhanga. Kuva Fab yamutera indobo nako yahungiye Huye. Kumba Fande. To Barsetti. Yajanga harivuga. Can have a conversation. Na Fande Jean Dodi. Nyine ko tuganira. Kuki? Privately. Bisanzwe nyine buzima bwa buri munsi gusa nyine bwite iki se nyine. I want to talk to you about John. Tuvuge kuri sheri wawe John. Tumuganireho. Kumbanga kwa muganga. John kumutora. Bagiye kumutora aho yarari. Basanga mara bayamennye. Good, you're awake. Ngaho nabyutse shemane shimwe ngaho rero hano kubyuka utanga raporo. Bishwe n'iki bishwe nande? Yambaye ipingu. It's missed all vital organs. But you lost a lot of blood. Yavuye amaraso menshi nabaziro yitonde. I've given you some morphine for the pain, but baramuha imiti igabanya uburibwe ya morphine. Call the nurse there on the back of the bed. Usano hanze polisi yamutegereje. Namara koroherwa aravuga byose azi. Cyo kimenye. Nemba yumva ari tayari basi navuge. Tanga amakuru none ahangaha. Oya ntango ndamera neza babe banditse. Abamuhiga ni bagenzi be. Bakoranye. Nabyumva bakuranye ko no gukura. Bakoranye bakoze business hamwe. Think so. Sasa cyajanga mu polisi bwa kumukobwa byose kuno bimeze ko byatangiye ko John yarezwe none uyu munsi bamuhaye umuryango uyobore nkeneye kumfasha utamugira inama ngo mukansoringe baramwica. Just tell me what this bagenzi bose nabanzi be. There was a shooting last night. Joro ryaciye barasanye karabu yose bayagira ubushwange. We have reason to believe John was one of the shooters. Ndetse nzi ko rwose ntahakana neza mbihagazeho John yari umwe mu barasanye. Happened. Ko byagenze joro ryaciye. Blacks are still thin, but umugenzi ariheba. Yaraze ngo disi sheri bazabana karamata babyara abana babo. Mana nko kwere sheri wanje niko ameze niko kazakora. Akazi kabo barica bacuruza urumogi bakora business yose mbi ibaho baracuruza abantu barafite moroge none yose business mbi ibazo ufite nka moroge iri amazina yawe. Your name. Hano se ngo Dirani Kabaka moroge turana kopa yewe ga company limited. We're stupid, don't you? Dirani Kabaka moroge mana we. Remember your name. You think we're stupid, don't you? All you guys end up in here say the same shit. Sasanga haguta abantu bicaniye baharugwane wahageze ute byagenze bite kugusanga nzi ya buwate warashwe nande je nacaga baranda safandi
nigenderaga ntashye mvuye ahantu muri mariage kwa Kankwanzi barandasa ngiye byakira besha Dizzy. ikimenyimenyi nshaka umwavoka wanjye nibwo nzanavuga noneho. Okay, Remember anything? nta nicyo yibuka na kimwe amazina naga yibuka nta nubwo nge rwose naniyizi munshakira umwavoka wanjye. The men loyal to John. Abantu bose babonye aho ngeze urwitwazo No what revenge. wese byacanze ngo abuze ubwenge bwibutsa ntazi nuko byagenze we yisanze kwa muganga. Bruno can do that for us. Sasa bana bari niba Jonathan apfuye ntabwo Bruno yabafasha. Where? Hehe. Mbwira muri dispensary. Kwa nyiri nkwavu. Okay. Tayari. Are muri dispensary ya bene nyiri. Nyiri ntoryi, nyiri nkwavu, nyiri benzi ni imiryango. Yose kandi y'abaganga. Banga aho yafite n'umujinya. Haravana yo kunywa. Yaje n'inzika. Match arayibishya. Banga kwivurira aho arwari. Kwivuriro aho ari dore ngo barahaza bagenzi be. Arabazi nibo bamushaka. Anguriya mujye kose kumusura. Munamura mutse mumuzaniye iki ka potage ngaho musangemo indani. Bamuzaniye potage n'amasambusa n'indabyo. Mbese ngabaje gusura umurwayi bavayo nabicanyi. Bakinga amadirishya. Bafitanga agashinge karimo kanta. Bagiye kumutera kanta. Batarayimutera. Ubwe baje kumutera kanta. Johnny sifu ivuga rimwe nirwanyi. Johnny nirwanyi nubwo arebye ariko ni handi yirwaneho. Muganga arahangara atanga raporo hari abapfuye babyara abandi ndazavuyemo hari n'uwaje ari muri onapo anayitwitiyeho yasamiye muri onapo batanga ko raporo zabo. Kumbe nibazi kindani ndani bachuka tanda kabandi bacha gatanda bamwizaniye ni John. Gwey ndagukubita nubwo ari indembe. Muzehe yatoje abana be kwirwanaho. Muzehe Angelo yatoje abana kwirwanaho kiramuniga iyo bitarugondi ihene. Kumbanga hari agashinge karimo kanta aritonda akavanayo agatera kunda y'ikigoryi agatera kunda yacyo gaciye gacurimo kumuniga gaca bugufi. Yamuteye agashinge kunda ntabyo yumvaga. Yamuteye agashinge bari bazanye kirasinzira aguma muryamye baza kumuruhukiraho amuruhukiraho nawe mbega igitanda agashinge ngaka ntabyo rwari ruzi. Ararwaye isasu bari muhanduye mu kanya ariko abamuhiga. Uzuko nta kintu yambaye indani we. Nta kintu yambaye. Mbega umukoboyi base yazaguza urwembe. Yewe we. Chart and Kubanga hamuganga kuza. Sanga imirambo hasi. You said John wouldn't go down without a fight. Sasa hakuna. He knows kung fu. Biracyane gose yanga na Bruno bakorane muri business. Umvange rwose ubu ndahari mu imari ncuruze uriya ntazagaruka twamurangije. Uriya rwose yarangiye umva. We have an arrangement. Intambara zanyu zishaka. Ni muhanga na polisi kinjira mu byacu tugiye kurangira. Then we don't have an arrangement. Kamwivumburaho ntagatesha umutwe. Nushaka bagashenze we. Clean this up. Banga abara abakozi ba John bose babatanze. No, wait, you don't have to do. Abara abasore ba John babatanze. Nabagambanye batakoze inshingano zabo. Uzanye hakuno. Ricky, Abari loyo kuri wa musaza w'Insabye Imana Angelo. who do you think was on the phone? Abo bose bazi ngo Your new boss is cleaning. muzehe baramwubaha bafite kwakura mu muhanda. Joint venture. Batazagoma ari ibyigomeke batesha umutwe. Kandi bazi byinshi. John's dead before your body's cold. We might have fucked up, but we're gonna find him. John Mukunda ntakiri mu nzira yarangiye. Nanguka babayeho. Kandi ntago mwumva ko Lee yabayobora. Cyo cyasigaye twakure mu muhanda. Nimuzitambike ngo mugorane.
mupfe mutuje. Don't kill me. You fucking rat. Selling out your own brother? Huh? Go ahead, I'm listening. Ubwo yamagana ari aramwamaganira iki? Wese umuvandimwe we. Ntago yakuyobora. Kumbanga disi ku ruhande haraga kobwa. Ko byagacanze. Umukunzi wako n'ubundi ni hahandi yanze gukutuza. Akazi kamuryoheye ntiyakavamo. Buriya hari akazi kagira amafaranga ameze nkajya ngo arimo amarozi. Gucuruza doroge, gukora akazi ko gufuntura, gukora akazi k'uburaya, warabikoze. Biragora na kubivamo. Yaje ku ruhande. Kano kaza amafaranga yako ni ndyankurye. Amafaranga y'abahanga ni impekinyango hekenye. Anza kwitunganya ari pamba neza. Afatanga ibyibanze n'ibikoresho agira icyo akora. Fata utwibanze twangombwa. Afata ibyangombwa bikenewe. Come with me. Let's go! Ricky, I gotta thank you. You've been a big help. Good boy. Kumbanga hari Ricky yavuze amakuru. Avugana mbere honyine bazi John yajya na hari umukobwa w'inshuti ye. Ahantu honyine yajya ubu ngubu. Yavuye kwa muganga ni kwa Shiri. I fucking hate rats. Nanga bagambanyi. Nimba ugambaniye John mwakoranaga kuko utabaye ayawe amagara koza amafuti. Cyakoze nta kindi. Afata umukunzi bavanga abahunge bishobotse. Bagende mbari yambare ko gumyanga barabica. No way. Sasa ugambanye atanze by'umukunzi wa John. Wait. Now let's bullet. Yakaje mugenza atabara umukunzi we. Amuhungisha uyu mugi. Amugumishije anga baramwica. Nta kidavunikira. Abasigire business yabo yigendere. Abasigire business yabo yigendere kuko gumyanga baramwivugana. Agumya hanga baramwivugana. Kunza hwari yarahaje. Yaramaze gukunda atangiye kugira icyerekezo avuga ati basi ubwo mfite umukunzi tujye mbari twibyarire twibere iyo ngiyo kumbe aho umukobwa ari aho umukobwa aherereye mu myitozo ye Ricky yahavuze yagambanye abahunga sinza hari buhungire yewega sasu bondi silencer imbunda yose iyambaye ibigamije kwica banayigusanganye icyo gihe uri umwicanyi kizangasanga bishe sokuriteri mwe babanje ugarahanga habyinare mu myitozo nazi ko baje bicanye John yabatanze abizwe bo kuza imwe kabiri tatu kane kubo yarabangutse arabangutse ni nkanjye kibamba duhuriye ahantu twembi wa babiri nagutuna nka hina yewe we mwana hanga hararambutse uyu mwana mu kazi kose ntiyagora nado yewega oho aguma hanga habyina ntazi ko hanze haruhari kumba baje tangiye kubacakaza sasu yabo bizaniye we sidijo
barabyina data wanjye niyo mpamvu agira impfundiko barabyina sasu yitonze we mu mutwe kano kazi baragatojwe kurwana muzehe Angelo cyo kintu cya mbere yakoze yabigishije imirwanire y'amaboko gusa baza kwisanga ibwonko nayo we fighter maze ndori akose bagiye kwica umuntu bagiye kwica ini habinekera avayo bagiye kwica bidapfa byamushobeye aje ni Kanyama ishumi yali shiramo witonze muri shamburete y'imbunda akuriye shamburi yari y'imbunda kumbe nacho arakora we yewe baraziranye iki ni ikimenyetso cy'uko bariho bagambanye okay kaze nkwereke bose muzehe yarabatoje muzehe yarabatoje usanga aha ufite impamvu nyamukuru yamuzinduye yo kwitanga niwe wacana umucyo umukobwa ariko ibyo nikira ngo siko bihondagura n'ibiki babarwanira ni hafi y'umukobwa ari mu myitozo aza kumviriza aza gutora ubusurira gutora icyumvirizo ngo se ni ibikira ni imbeba ziri mu biki ni imbeba zirimo zirakora akana babwo hafi y'agakobwa kikubita hasi kabanza hasi isura kabanje hasi face gasinzira gatyo bari bw'amahwera ntago burya burashonje n'ubunanu guhera kwabwo birihuta sasa we nana abanze akuringaniza ibitekerezo barapfa kuyobora bakise on the ropes kuyamanika kwemera iyo wemeye uramanika iyo wanze urarindimuka okay yamuvumbe tekinike yayimenye avana ikaramu ni nkota nk'izindi ni intwaro karamu ni intwaro nk'izindi misale iringaniza gwa hasi kumbi karamu yari afite ibiki undi arayimwaka kanze nkwereke ruciramo kaso ugasanga rwateguye ingobyi ya nyoko rero uzaheka rumujyana karamu aramucucuma yitonze cucuma ni karamu nabijaya cucuma ni karamu yitonze na cucuma ni karamu arayimucucumisha anaga hakurya inzererezi yaramucucumye shawo yamucumitaguye ikaramu mana we mbega ubugome yewe we subu bano bantu bazabona ijuru mana we mbega abana babi Chloe. John? Sherry, suyego shushu. I'll explain later. Tugendera kugira ngo tugende. Ese tugende. Wansobanuriye tugende ariko se. Banzo nsobanurire tugende. Ibya ubanze unsobanurire biraza mu nyuma. Kumbe li. Yaramagaye na muntu mwitaba. Nimero kompozi wamagaye bamucucumye karamu. Wongere mukanya bamushucumuye. Wa mugore w'injajwa amuha makuru. La numéro composé a chumitwa annonce mama
ikaramu bamucucumye ikaramu nyine abantu bagahunze na baby wiwe. I'm sorry. Babarire baby, I'm sorry. You're sorry? Ngo babarire. Yewe. It's everything I... Ako disa bagabo baranezeza. Ukunda n'indwanyi. Umugore amuhata iki niyamusubiza. Usanga umuntu ari umwafande. Ariko mugeze disi mu rugo umugore amukubita iki akihangana urebe. Uru cyana chibi. It's everything I had back there? Amukubita iki ngo ni nyina. Wa chi gorgi we. Fucking business. Hakutse murapfiki. Ntaruko gisa. Yewe. Ako shawo njye nkubise urushyi igiti kimeze imirefu. Nagukubita mikrofoni. Yewe. Ikigoryi gusa. Ntarukwasa. Mukusa nayawe. Niyavuga. N'indwanyi. Ariko umugore mugeze imbere uca bugufi. Niyo mpamvu ubundi mwisi. Buri mugabo ubona wigeze w'igihangange udahangarwa aba afite umugore inyuma ye umuhangara. You're gonna kill people? Nzo ko ugiye kwica abantu kugira ngo basubikire ku murongo. Oya John ntabwo ari byo duhunge tugende ukica abantu. Can let me out here. Mba tuvanga tugende tujyane mu hanga. Yakana nifa mbase ngende yanze kubajya mushoferi karivumbura. Ndanakwanga ngiye noneho. Genda. Don't come looking for me. Kandi ntuzananshake. Yewe. Kinangaza umuntu abura nyina ntabura shushu. Kambigisha Inyarwanda ubundi. Where to? Ubura nyoko n'ubura shushu. Tujye he? Just right. Tugenda kwereka njyane tugende wowe. Kaja karakaye kumba ku ruhande. Tuvuye hakurya. Abahungu ba Bruno. Kakuki twatangiye kare kumwe na Montana. Bose baragasangira. Mbese ni ya passe ubuzingo ni ugushyira ku iparata. It's okay. Bose angaha ufite gahunda ufite imiki 5 uri bugure skoro imwe na brusheti akana muri jyanarira. Wrong room. Kumbangara ko manze. Kingura. Shiri aboni bande. Twatangiye kabe bati mugenzi muri akarasi cyane. Ko nakaninja. Ni makangu. Oh shit. Yamara maje. Has. Musore wa Bruno. Musore wa Bruno. Akuki baraziranye. Wow. First Biggs, now Tony. Gambere yari Montana. And you have Bruno Scott. None kumba abasore bose ba Bruno bose muraryamana. We ndakuzi. Ahanga ndakuzi ufite mimbunda. Yarakavumbuye. Nikimenyimenyi. Iyi ngiyi ni yanjye. This was mine. Iyi ni yanjye byibuke sibyo? You gonna kill all my clients? Nso kwere bugiye kwica abakiriya banjye bose ko mukwere wose no bica. Nkabura abakiriya banjye bose ko nzasigara magaze. Namagambo yakuki. Akamaze abakiriya bako bose. You gonna kill all my clients? Kuko kweri pe abakiriya bose ugiye kubica. Uzabana abandi humura. Don't come back this time. Vanga ugende. Abakiriya ushakira handi. Hope you last longer with this. Kizi bidasaza. Ubundi no mushenzi. My fucking dog! Arangiza vuba karasiga kamututsi. Alright, Tony. Sasanga hamenye ni bande barimo kumurwanya. Niso ubiri mu cyangwa so wanyu Bruno. Akeneye amakuru cyo kintu kibanze. Urabizi ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Money, go. Back in your father's time, back in my father's time. Carloads, truckloads full of money. Money banga ku ruhande. When you steal well back then. Steak and lobster for everybody. Anachari intambara. Eating the shithole in this fucking place. Bruno yapanze nyenzi yimuke. Bishobotse abagiye kurega to y'umujya hunge arabagaruka muri bwi birangiye. Heavy. Are you Bino jaza by'abana ba Angelo bose bashwanye. my hand, let's go. Nagire fa pakiranga byose avanga abagiye. There's two of you. Pakiri mari. Unbelievable. Bapakira amafaranga yarafite mu nzu. Sasingaga nyenzi ufite kwa business nkizi ngizi usanga amafaranga kenshi babona kuri banki atajyayo. Fucking sandwich in peace. Agiye kuri banki byabari ikibazo. Bakubaza aho yavana au kuyinjiza. Uzi ukuntu banki zivogera. Amafaranga abika mu rugo. Agiye kuba gato taro y'umujyi. Awugumyemo ni ikibazo. Long these cocksuckers gonna make me wait. Unfucking believable. Bino byahindutse byazambye byakomeye. Byabaye indyankurye. Ikeneye solution. I could have finished my fucking sandwich. Kumbaranga ategereje kumutora. Avanga agende. Yapakiye ipinda rye. Haza gatagisi. Voitire. What is going on? Lee, what the fuck?
rije gutora iki aze ngo niri uje kumbe ntabwo ari Lee haje Bruno sasu mu gituza cyakamenyero You're supposed to be dead, motherfucker. wakaye rwose bapfuye kare bamushenjiwe ese ndapfana ngo mutanga urupfu nubwo mugira ngo nakabaye napfuye urupfu murapanga muraziranye n'urwiwanyu ko murwirata Fuck. Last chance. Fuck you. Show me what you got. You fucking. vuga cyane nuko bigenda umuntu vuga cyane gutya akenshi bari n'umusazi yamusize hasi Bruno hasi niwe mukuru wari usigaye muri iyi business aza ku ruhande cyakoze nta kintu fasha amakuru yose yabo yarazi mu kazi bakora yazanira polisi ubundi nakazi kabi anakavuyemo n'abandi basigaye bagakora ugasanga bahimukiye rubanda Did you bring what? intambara nk'izi ngizi rubanda nibo bakunda kuzizira polisi imuhe kitazamufunga imuhe n'utwibanze nawe ayihe amakuru yose azi systeme ni turatugabane niwanga bimeneke You know I can still help you if you help me. ese gose nagufasha bayeme kumfasha I'm not a rat. nago ndi umugambanye ngewe Someone will eventually crack, they always do. erega ni ande uzabikora byose urabizi ari uzabirangiza If you don't rat on family. You sure about that? kiraho ugatanga bice byibanza agire gusaba kora mu nzira kuri Bruno nabe yitonze The old man's been giving up family members for years to protect himself. imyaka myinshi abayeho ubwo isojya gatanga abanyamuryango banyu kugira ngo ubwe arindwe we ntafatwe His teachings? yajya gatanga abandi bagafungwa bagasigara kubera iki koko nyine niko isi imeze Over. kugira ngo ubeho ugira ukuntu nyine abandi bashyira pembeni ntago iby'isi mwese bya mutere imbere ari promotion si igihiriri ntago ari ikivunge ufata umwanzuro abandi ubaryamire kugira ngo baso uhagarare weme tekinike yaso yari iyo ngiyo kumbanga aholi aherereye Is it finished? byarangiye It's finished. byarangiye yarikanze yaraze ngo umutelefone n'umupagasi yatumye Kanyama Give them everything. kumbe yitabwe na Bruno You could have died like you were supposed to. hakase niko ko basi nk'iyupfuka tureka kwe kutugore pfuwe pfutuje You filthy rat. yanze gupfa vayo basi ngo byose utaruzi kuri data Them, didn't you? gwa makuru yose kuri utaruzi kuri ya musaza bamwiza ko ikintu kirenzo yaramenye nuko muzehe yishwe na Lee What? basanze umurambo w'umusaza yakozwe n'umwana we Belong to you. warahemutse niyo mpamvu uyu munsi polisi igiye kujyana muzehe ntabwo yapfuye myinshi ziri indwara yishwe na kano gasore ibyo byose polisi yari bifite Right. Just the two of us. sasa mbere ko polisi imujyana banze baganire nk'abagabo baganire bya kivandimwe mu kivandimwe bavugane mu kivandimwe nk'abantu bakundana bakore kaje sweep urukwaje teme ngewe kuki ngukunda yibutse kenshi akubitwa na mukuru we uyu mushenzi sha yampereye ndaje nkwereke Now we know who's stronger. cyakoze nta kindi amakuru yose ya polisi arayamenye namuzeyo ntiyari shyashya ako sibyo gusa muvandimwe we Lee niwe nyine abayazana Bruno yarenganaga natanamutanga n'abandi azamara bica bakemura ikibazo True victory means never staying down. yaje byose abyibuka agwiza inzika baza kuri ya ringi aho ubundi byatangiriye uyu muvandimwe namumenye
nanjye kanze mbatanga kiba kibe urugo ryi rwakuye muzehe ku birayi ngo basasige kampani mu biganza byabo. Buriya rero gukira ni ikibazo. Amafaranga yashaka kuvunnye abo ubyaye bakagira ngo harimo yabo bafite kwiherezamo zangaha. Look at you. Byose n'ibyo musaza yakoze. Yakose nkawe irebe. Ubu tugiye kweri guhangana ntushoboye urakana. Too bad you can't ask the old man. Fata dakira. Uyu musaza byutari umuziho. Ndetse nawe byo nabonye byawe. Bamuhaye amashusho y'uko yari warize umusaza. Nubwo muzehe nawe ubwe yajyaga atanga bagenzi be. It's all bullshit, Lee. Byose anga turapfa ubusali. Turapfa umwanda. Kids, he used us. Muzehe yaradukoresheje. Ngo dukunde umuryango tuzawurinde kandi ubwe yaryaga ugambanira. Ahemukira abavandimwe. Turn your back on this. Ntaga kazo akavamo ngo genda urumva. Wayanjye nakavuyemo. You should too. Nawe kavemo. Taragenda kano kazi ni akareka. Ntago yasiga umuryango yahawe. Azi byinshi agiye hanze yazabivuga. Avayo ngaho. Get in the fucking ring. Jya muri ring. Najye muri ring bahangane mu kivandimwe urumva. Kugira ngo basi bavanga hari uwa mugenzi we. We are not kids anymore. Ntabwo tukiri abana mwana. Twarakuze. Ntabwo bakiri abana. Arakareba ni gakuruke kamurusha imyaka. Gusa ni kumva. Kongo kagize imbaraga nyinshi. Ariko mu mutwe harahubangana. Kuba ufite imitsi y'amapinya ikomeye. Ariko imitsi y'ubwonko yoroshye. Okay. Be a sport, Sean. Tayari! Yaramutanze! Yaramutanze! Akamenyero! Urebe! Gwe! Didn't see that coming. Ya urantunguye. That's good! Wait! Bavandimwe ebyiri bakisa on the ropes. Kumigozi. Nirindimuka. Birangira urugamba. Rwajya. Rwaryoha. Wait! Rimwe. Biracaza. Uraje uririmba urwubonye. Yakazamu kupita mbare bagasuzuguro kuba ari mukuru afite imbaraga mu mutwe ari ikibazo amenye ko imbaraga sizuzuye inzira suko burije ya ni mu mutwe. Kurwana nagari pinya tekinike kurwana nago ari pinya nago pinyikora Gwe petit frère reka banze aguhondagure Gwe karabangutse Gwe hasi yewe ndakurumanga. I'm going to teach you how to stay. Kanza sigaye nk'isomo. Gwe isomo rya education politique. Wabyumvishije? Kandi aramuhonda mu kivandimwe. Aramuhonda muri Jesuit pour quoi je t'aime. Yewega. Okay. Ikote ryatuma ngo nkubita riranyubikira nabibonye. Ikote riranyubisha. Riramugwisha manka. Kote ryamugwishagamo. Kote yatumaga adafiringa neza njyana. Kote yagufashaga. Hezinguni kagera hasi. Ubugabo shabura bangutse nago hasi agera. Gwe
hey hasi nikahagera hasi nikahagera hasi wapi mbavu karamutangiye aragaha nigakuruke bakise on the ropes ku migozi bakise kurangira gutsindwa afite uruguma aranarwaye yamurashe agasuzuguro rekaze sasa muco agasuzuguro karakubitisha reka aze amusuzugure abanze amugusuzugurire gwe aradoma aramutembera tembera na Yesu ndagutembera gwe aka wapi nagera hasi ngutembere nguhondagure aramukaraba ndamukaraba koronzo rigoto hasi no ayo yigize vayo rimwe kabiri tatu bayine batanu seti ntago yayinjiye ntiyayinjiye yeweka muri ya nguni yajyaga muhondaguriramo namushyira mu nguni. Never take what isn't yours. ibitari ibyawe ujye ubyicungira kure, ibitari ibyawe ujye ubyirinda. N'undi munsi ujye urya akagabuye, ujye wasama utamire ibyo ubasha kumira. Right on your own. Abanza mu isomo yewega hano umuntu araguhondagura ufite imisaya iringaniye nka Captain Kibonke ukahava imeze nk'iya Jesse Kwiza nk'iya Gasuku. Imisaya mito bayigira amajimbiri. N'undi munsi ujye urya ako wahawe, menya kunyurwa. Stupid hard disk memory card kwasi mujye mwiga gose gutukana nk'abasirimu. Umuntu nakura akaza umutuka ikivuga ati look at you Instagram. Ibintu biremereye basi bwarimwe. Umuntu nakura akavuga ati dore ko gisa nka Pakistan. Hegarare bamese kirasa nka Bangladesh. Avuga ati aranutse sha. Dore ko kireba. Arasa nka Kinshasa cyangwa Dar es Salaam. Mudari wa papa yarawufashe. Bamuze Angelo ngaho hakira. Stupid. Go. Look at you. Kwasa nka Facebook. Kumbanga kano nakicanye nakagome. Hano munsi yarimo igikoresho. Kabanje mu ceri imbunda. Nabize nyirigeso aryo barijyamo sasu. Mumutwe. Sidija. Yamusiramuye nta kinya. Amuha Sidija tasariye. Utayisariye, utayivunikiye, ayimuha kuri promosiyo. Yamuhaye rubambye ngwe. Bakitaga on the ropes. Nuko kagenze mukanya dukomeza Ipman kane. Ese muri tayari? Ndaje mbaho ubujyohe. Muvuge muti wu. Yaje hakuno ku ruhande. Aho yicaye afanda vayo. Still breathing, I see. I saw you on the news. Just ari yavuze gatanye nabibonye ku makuru. Congratulations. Felicitation rero. Just a little promotion. Nafanda hanganiza reka promotion Basi. ko amabandi y'umujyi bace kwa yahagarika. Bamuhaye akanyenyeri kamumurikira mu ijoro. Did you find her? Yesu mukunzi wamubonye. She really doesn't want to be found. Yanze kuboneka yanyihishe. And frankly,
mukuri kw'Imana frankly into just about every crime you've committed. We'll look the other way. byaha byose wakoze tujye gushiramo imiyaga tubyirengagize. Only if you're done. Ariko nimba uko bivuyemo, if you're done, only if you're done, we look away. Abyirengagize nimba ziko ibyaha byose yakoze atazabisubiramo. Cyakoze nta kindi, iminsi yari icumye aguma ashaka imihanda yose ahantu hose hari amashuri y'umuziki bigisha kubyina, ajya gushaka sweetheart wiwe, akazi kabi yakaretse. Cyo gihe yisangira umukunzi, bahinga baragira, ariko bature mbare bibyarire bagiye gutura inyama ta bye bye, bakise on the ropes, ku migozi, ku migwegwe. Ndabakunda kyane reka mukanya ze mbahe ikobise Ipman kane, the final fight. Imana ikomeze ibandebera bie, nanjye ndabakunda cyane bie. Kwanza mbibutsa ko ukeneye ngo kwamamarize business yawe ukora, tugane tuguhe ubujyohe. Hamagara iyo number ureba kuri ekara yawe, ahasigaye business ukora iwawe ku muryango w'iwawe aho ukorera, abakiriya birundanye, abe isoko n'amaduka, ujye uvuga uti mbega business my friend is bye mugende bye. Aya uziko umuntu akurura umwuka n'isura bikajyanirana n'agasura kagendeye. Urebe papa boss papa yewe
sinakwirengagije Nungwe mu mahumbezi sinakwirengagije Ijuru ry'akamonyi sinakwirengagije Takujyana i Rubavu imbuga ngari Takujyana i Nyabihu Saswara Takujyana i Nyanza umuganda muri Takujyana i Huye umukoni umutesi umukoni utira ku Kivu sinakwirengagije Nungwe mu mahumbezi sinakwirengagije Ijuru ry'akamonyi sinakwirengagije